Thank you, Pastor Futa, for the information given. Now we will hear from the kind students and their experiences in the mission school. Ya, fatara mala vanoa. Ya o loa o amazing ya ai malu yeti. Sau mala fio anga o mala malu fale alili. Waitele ya ma moa ole mafuanga wala yona o ya itono le aunga nei missionary. Ona ole wala awale tua ile olanga awawina fa missionary. Ma ole nana tainga foi na lo tomo lo nganga sai ina ia avea o se me fanga renga le tua ya e o te faftai le tua ya lewa fa pena fa tonu wina na wala au lo olanga ya le la fa pena na fa wa me nei time ya se o la waina ona wala au le tua le me ngalu ya ma fa pena fa tonu wina le finangalo le tua ya fa pena na aya tu la le me wa finangalo le tua ya pela ona ia ile tono le aunga nei ia le ngata ina awawina le ngata ina kuipina le olanga faleanga ai ia fa pena ona sena tuisa tunu le ngata samo nei atunu mamau pefela me fina ngale ile tua sena ia fa pena ona fa taitali pe ile tua ma ia fa pena ona va ai pe ile tua ia ile me fa pena ona nga ia le olanga au ona ile tua ya ola wia fotuanga mo tuplang talvo ya mo se lava se wo fa pena ona wo ya le vala wina le tua fa missionary ya la wia fotuanga ya ina ia la ngona ina le leo le ngapa ia ma ia fa pena ona la to sta ile vala au ina ia le tua ma ia fa pena ona na pe e o mai le ngata e o mai ya o wina le upo le tua ma ia fa pena ona te leo la to lotu ya wa fo fina ngalo le tua fa missionary ya le so fo man malo Yesu te fa talo fa to pa ia ma to mat ya wa u mefi chantala kari tu au sau melinu mo cha ko lima ini tau sanga wa oina ila lo la o missionary sambo ile kalesia worship center worldwide. So no sauya unani no falo la la apostolo William la itani up fai mai up la apostolo la tununio sa mo la tunu tofi la tofi ele tuo e fai ma tunu e vertala le Yesu ile la lang io upuana no fa pele o wale lo le vertala le Yesu ile la lang ia ma fa na le na sa ile ne ya o missionary sau la onga nei o no sau lova la te a bio fa la lang te para wale a pe foi o te ulo te pia te malwang sau a fa pena malo ta tonu o le mana le atu o le na ngang pa ia e fai no tu one me ia sau pea o lu po le atu ia nei o tu ulo tu lava le tele me ono le mana le ngang pa ia fatuanga mo tou la uso pe tukulanga lo ye ile tato fa moi ya Yesu Kerisu pe metala Yesu o tu ye failu mo maso tala ia tu tala le mo patiso tu so fatama le alo ngang pa ia o le fatonunga le ale le anga lo langa sai Pau al me mana o Yesu o le tali atu fatununga ile vala au ia le watali ma o te le po suina le olang ma o fia lava ile sautonga o mo ya Yesu lo ngo tempo sele ya lo fio anga o filufi ya o le o te tong le anga fa missionary la lo fa malo le worship center ma o levo no ile e lua festival ya le la o tono le meta o le globo mission se faringa foi no mo no o sa ile le tuo se foi no na ta ite fia o lia o no fonga ino lo bola mo le tuo ya te mira nei le o tono le o ngore pa missionary WMTC ya la lo le vai ngol pasta fua le lofa
Fatasi mo staff fa ya on. Te le lava le swinga le olanga wo ya ni wo. Te le ani me fo wo ilo mai te ni sa o ya tua ya o ina o ni pu manisi. Ta o pu fa lotu ya wo te le swinga wo ya ni wo. Te malama tu spa ia manisi o me na. Fai una o ilo ta luna o sa tono ni ya. Ya ele te le o te mia fa pe o te I fa le o ya o ina ile upu mo. Tu la lo ni si no tu me fa pena fa ina fa tu mo yo ma tu tanga tsali a o ta wina ma tu ile upu le aso me aso. Greetings in the name of our Lord Jesus Christ. My name is Naomi Brown and I'm from the village of Mangyangi. Under the presence of God today, to share my testimony and share with all of you what I felt from the Lord and where I got this calling from. In Matthew 28:19, 20, God is actually spoke to us about the Great Commission. And it's because it's the same compassion that was with Jesus. It's the same compassion that I felt from God for the lost world and the lost people. And that's why I'm here today as part of the global mission under the umbrella of Worship Center Christian Church Worldwide. I've been in the mission school, started from 2008 up to 2011. Then I left the school. And as a return missionary, or RM, I am here to accomplish the goal of God in my life. And I know from the Lord, this is where He positioned me to be part of this mission. Coming back to school is something that the Lord is actually reminded to me of His calling in my life. It's because when I left the school, I didn't have the peace of God in me. It's like it keeps haunting me, and this calling is irrevocable, I believe, and it keeps following me everywhere I go. So for this year, I decided to lay down my life again and to come back to God to fulfill His calling for my life. I was working in order for me to finance for my family and support them. But once when God appeared again in my life, I decided to turn away from all these things. And I said to God, if this is the real you, and if this is you, You will provide for me. So for now, I leave everything aside. So in order for me to fulfill God's calling in my life, and the call from now going forward, we need more laborers. We need more people. We need more missionaries. There's a great harvest out there in the world. And remember that we're waiting for the rapture. And it's about time for all of us to go out and start saving the lost soul, and start saving the world, and start saving somebody or someone for God's kingdom. It's about time, and we don't need to waste time at all. It's about time for us to go out.